Madam, a plenty as one at offer. The boss I could chop back and a chin and papa. Yes, sister, was a bra, but do fear me as some tedious. Of us, Kuran. Bra, who compares on who you come back here. Umpra, the coy or catch it. The circle, and a papa told you. Was he a cheer Kuran is anyone? Bra, a chin is an I walk on. Offer for the force of the woman. For the woman with them. Sister, can you know better? Madam, in France, we to know papa. One funny baby and goes to order for. So when you're there, what now? A home mobile. Madam, want to be very clever, Kama. To live in a faculty. What to blow the puff? Go back on one in the match. Blah, more tetty. Fudge. Shafonina Aquaba. Wedding is not necessary. Mitre say, are you from who here? Are you from a shidgetry? A fan so crano, a say sika baby. And Yamina Mekayo, a Reggie Rockstone, ne yura your friend, Zilla Limam, and a distance same way, I took the Facebook page. Say, are you from who here? Na me bisao, no cressa are you from who here na. When and then many my bed of West Sinkunya, yabe pensing, webisa say, a no cray, say you from who here. Metro white wedding, and who here? DJ, ne chaye, ne shaye. Me din de nana bna ajemai ene me ne mabedwafo ode hieba kofi ekuokon ene adwoa bedu kokko ene eba be pensen semu e de afa saa enema wei eho aha ye Ashtown TV Jumedie e channel ho Facebook live uko YouTube ye wo ho Instagram e ho so saa ye wo ho nom afa munjija ne fa Jumedie ne nto asomam kofi na wachi de nsama khoso and some of us papa. A na what ye muna, a Reggie Rockstone, near sure so winning. A Nigeria Zilla Limam, Edin Sempi. I go to the Facebook page. In some meaning, say, our real here. Mature white wedding. People, and who here? Now, I face a say sika. And I say, should be a wusika be a war with your business be. Sa paper, pen, a shit. Now, when you crew away 20 years in you. Or man, paper. Traditional marriage, ye wolf ye be. And now, or more ye. But Pim Sammy, our real netting. No, chase a paper, pen or cry. If you all cry a yank. No. One in a yard. Oh. Media on say me edika ma mema ahwefo nyina kwaba na me chia wo nyina kakan na me maame na asem a maame no eka no on say ene wiase na ye wo no e ma na ya no mo pese nema bi wo no mo ye ne chinchin nanso nya maame no aya de pa ba che se nani ate wedding se ka se wedding ana se ye ka se aware a ene sen onim se aware e traditional marriage a biblical a Bible. Bible says oba anase bema muhu na se modom ho a etwa se bema ni kofie se wate ase na okosre oba ne nsem aware na se omaame ne opapa te ase a ye fa ne ma bema no ne nkotena se oba ene okunu eno ne aware afi yenhwe de bia na meka se Ghana Africa nyina yen pa na nyame mu no anka ye ka anka Israel nke ne Africa fo nyina if we say nyame culture no nyina ye na edi akire abrofo no omo ene de white wedding ne ba enso bisa say abrofo omo ye engagement de friend engagement no omo nya bi so what you say oh broni eni adaje a oka say mame nko mame no papa fie na me nkonko because of their time ono sa time no de ko fie sa de akwa asore dem no de ko ye adwuma o so what you say eti oye bibia wa asore dem once eno na yen Ghana for na say yen Africa yesi yesua na mmom me point a megina so pa no ba ko ene say traditional wedding e wo Bible mu said ya medi kan say bema okọ ba fie no akọsere oba ne sema ware afen so a blind copy of culture so what I say broni na ye yesua na say white wedding no said ye wedding yes na broni no ye na wedding broni ne ye ne say omukura Roman for anopapa sharp well one man tema ya yejawo
owie ye na anya fe ne be cheche akokɔ nam na yibia spaghetti ne tere bia eso na Ghana for man no ye pɛ so wahu e ba sa na be ma no one e top pressure ma no two aware no e delay e top pressure sesen oh me ye be ma me hu oba ne ho ye me fɛ makɔ akɔya engagement de momo se engagement so anu mu na ya aware no makɔ fie makɔ tue sika twitwiri dia ma o ma me ne o papa ne nua mema no magye o mo de ma tontema ma to ring ma to bible ma to drinks ne ade uwie a o sa aseme se be ye wedding no afei na me se kɔ pesika akɔ han o gown no wa sha aboro so a 1 hour wa sa aworo akɔto agu baabi eno kwa be 60 million no 60 million no adwa abna ye fan top plot man nye ye de to na onye sure se woni sika nti na wo ka se enye sika asem wono mo wo sika mpo na wo ye sa wedding akakakai o kaka wabo wo mu a anka de ye japade akura nka mfa so wo so okay mesa ba wo so adwa mini mi nwa be ma na nya adwene ba kra kwan be so se oba ye na yefra e hye na busuafo ene ono ankasa ni mu even ne kunu ne kura na e hye na ni munyam kwan be so ene ni bia basa wanye wedding yi bia ye mu o wasa wiye bi ne ehu se wo so wo ho wo sika wasa wo sika ya de ma ehu se yes wo sika mebo unim se sa wedding eno ni bible se na ni bia ba ni nti ne ye so ye sa ifro no eni bia ba no ye ntu nyankopon enu masem ne ntontwene enkofa abrofo de ye ntu nyankopon enu masem ento ntwene da se sa wedding ye de kwa ayefo ye de kwa sorry dem nti se sorry dem nyankopon wo ho na uye ni fie de ho de nyankopon se nyankopon so wo fie ba bia obeye ni bia nyankopon wo ho nti nyankopon be hye wonne zilla limam ya adwen menene ya adwen pa wonne ne nya adwen se menene nya adwen se o ka se se obi ya a waste of money enye waste of money o eye ni monyam hye enu ntia na wo ye saa ayefro no hwe sebi abaya watimi atena ne mpanyin fie mu saa wanya hwe na sebi afei na obeware a osian da bia ayefro de enye ebia wo wanya ho kwan saa nti se obi anya ho kwan a enu wasa wotena ba bi ka se enye sesen onye sure say waste of money pacho enye waste of money wo sika nti na obeya ayefro mami misa we wa bo ho so nti na me se me 200 million ena me se me de ba be ye wo wedding eye me dwetire de da ho nyam sika da me ho nyina no me hia ho ye me fe wo se je se ma ye wo sa wedding no ma fa se scan me de aye ho ade me wie income e ba ye no eye 3000 de aware na sha se no e bia na menye bidie yi ama na ekodu ba bi na menya unya nko sa aware ne kwan ware nti untimi ga se me ware yi obetimi aware ebekọ yiye saa eto de bi nso a asetena mbe ye den kakra asetena mbe ye den kakra minjai obetena ho aware de ye njai aware ne nti ne ye ka se wo kwa aware mu a de ewo mu bia you have to take it se eye papa se eye boni wo sa wotena ho nti se wo kwa ye ni chenchire na sesesei wote honom ni sika ma wo ye oba obetimi nso aboa ama ne oma akoso kama e de ama oni wukunu no se de be ye obi anhu se bibi kura wo montem wo se wo hwe ema wo se I free de ye wie yen even though ne oma nkoye ba ye ma obi nhu se bibi boni bi koso wo ya wade sa kofi o se fashion wa anya bia ye be ka se wo ye kolo oba atena ni mpanyin fie so atena wa atwen ya tinya afi na obeye fie die kakra bi die sie e wo so ye tintin na mema o kasanwa o kase aware anase wedding no se wanye wedding na chese wo ye koro watwam mu na wo ya tete kwa ne adade no bisa se awade na ankasa no ene ne den o kasa no ka wadi bi se o ye oba ne ho ade meboa eti ehho ade yo na wo ye no eno ane awade no enye people na ebe boss wa bandi wa nam montene so na ye tu flowers gu so na wo tu champagne enye no ne awade no eno eye huhudie bi keke so ate ase abrofo na ye yesu omo no mo culture ne nko enti na me ka say ya copy omo blindly said ye hu ni so omo ye omo awade no eno mi na ye pese Ghana for ye pese ye di akire enso enye no ne awade no awade ne se kofie ko hu abusua sere omo je wasade se bema ne fa oba ne yede e ma ne fa ne kofie e na o kasa no o se
o de ko nyame anim ne ade ade na o de ko asori fie na me bisa se efie ho no de nyame woni fie nyame ote akoma mu enye nipa bebrebe na yeko hia wa asori dem ho na praise him hallelujah ye wo hyiwo ayefro emu hia ba oni ma ne me ka kire wo ye ayefro ehia wo papa me no wanya adwen ekuyo sesen she despite ayefro ye obeye de na che say omuwi ayefro no ehia wo despite asema all kano ena no de mem despite ba no abeka kire se bia wonu we se woye no oboka oba beka na ade na wo so oka na wawe mu nsem kire me very good enti ne che se bia enu intermediate me hu na me so me ka na wawe no wawe ye nim hia bia wo ho en fan show trim se wo kwa wawe no ko hia hia ya kan wawe wuti wawe asese nana wawe de eye be ma ne oba intem asem se se wakoye amamre kama ama enti amamre na bia ba eni bia ba ne ye de bibia ka ho tina chese obese o chese se ni bie na aba ni tin ye to ya mamre na to atwene e ka ye to bible mu de na to atwene engagement ni abaye we eno so kire se wedding no akoye repetition of culture and as a marriage is a repetition because ubeye fie de eno ane aware no na wo wi a wasa aboka asa soa oba na sa na kotena asore dem wana wo se ko westi no awade kro na waye na ofie na no na wo se ko na asore dem wo eye kabo ubewia betre fia besu eye kabo na me kai ahwefo nyina sa Ashtown TV monko so amfa mo comment ne mra e ba ye be kenkan no kama e de amamo ye twa ye ho aba ye beto aso Ema ya shofo nyina akwaba edeba Ashtown TV so ene dey yate ho ogu mountain so bisa manfo agenkyere edefa aware ho hia e wo se nipa bi aware ne enye maame bi wo ha maame me ma wachi ya me ba efrem na na abna jima na onse me se efrem obare Rita ya ka aware ye nyina enim se aware ye senka be ma wo hu oba no akofia kotua ne ti ade na nka wode na ko ofie na mpese meje won so adwenkyere e de fa aware ho ai no kware se ne o ka no aware en se be ma akohu oba na ni je no ho na nka wahu oba no nchi na wakọ efie na wakọ sere oba no efiri abusua oba no maame ne papa ene abusuafo enchen sana your friend say aware boss pacho onye nche wana me ko be 5-6 man here bi na man eye adwuma Ibrahim dada o hwe sister bi o Malam Johnson was in Guinness selling a valve black okoye ni gbe ye to ano offer no mo no ma say Malam Johnson